Hello parlo khoble phi baro hangne phi u ne u shriu bat u ne u sla jama hek mo ngi khot hak tin shnong jungi te men tangan shet no ngin pen thnam shoi de ne tin sa thap ne kutung dung bat u so men ken bat u sun bala de dung mo phi ju ya shet ne am yang ne u sla jama hek mo bang ngi khot hak tin shnong jungi Pisia dengan te pia khot kumno te saya komen kan pia khot kumno mo ngi te snong baro ngi te mo kumno ban shet te ki bom baju shet sapet in ka video janga hado bandukut khna ba kim te mo kumno ban shet ta ada Asian live nan sa kamlu dengan para teman-teman karena saya Shriu mantap syua dengan kan kerasa ada uli sama hek ini ngalah dari sekut ha Ini udin berat mau sama kau udin beta. Mintaan kerja kenyang selah do bau. Kamu lihat mau nang bau jam bate dah shed. Min hab kerja bekumne kan. Dan minta bilnya udah aduk bahkan makan jam syua ka Shriu yang saya ini selakan para log baro kumbang aju ong be hi mo ya gaju ka kentin man la kapor ba lada pi itana ding lagi video jungis ngobha se mo ya rab lam ngi ta ka ba pi subscribe ya kana ka channel jungi bat kum ju ru ban like video bat ban share bat comment de tan kumne hi kana ka yu kala long mo ban thap no hadu bakan na khamlawat kumne kan teman tang thap no ni ka Shriu gala khamjam no then share kumba like comment di mungkin dan tab shwa mentala long thap sa unay yong bag ulung sit terkong mo lada hindam tu ulung sit terkong ru ai da ka umlung ru mo umlung dia te ben kene kan ulung sit terkong te ulai akan na Shriu mo te bat ka video ru tangkat na hing put no boleh sibo ni ki baro kita kita video nim sai kendo yang ha ko ta video na ibang tangan na mo lalong tayo na ibang bye bye parlo.